na kila kingi ni utumi kana kulea kunenga customers ya kundai we pauyo ni mangi pio kiwini kindu kingi tona utuma biasala wa kulea kuendea ni we tata ena mwene ndunengeta customers makundai pia ndo bane na se customers nai tabandu bamune sela kwa chatina na sendika abesela ingi ina likane na wakilangu enda nolo kundesia endosia to kunenga mana like seriously it's my money kuwe kanuni wa siambesa ini sia kwana ndo abalangu enda ilone ni customers makuna either we sure pure money me okudam no kasinga hii mana no aikio ka waba ni waendie na keko kuya nitakuja tu na hata wewe kuja kitumineki pepa ndo wa muneni senai kukuya customers makuna kuleo manenga ndaya na keke likati customer ne wabika na abika nengena mukata na siyo simoni na kingi chao na di okay sawa yoso dile alafu kwa ndavi kingi alafu we simoni na noende na unena na chao no la customer wako imagine wewe akuye sio kambesa siana wewe no wende ana unena simu wasiati nina customer wako kama nini kana wimbi hato na ina mina na kiwe kai bene kana tuende imagine customer wewe ka uboe kana kwa kana no sekido baza na yuma na hivi isi ndo wewe unasi ya kuntani aitie wewe na hivi kitumineke ndai yanyeba customer comes first ndino abia sana kitumino ndo wenuenda imagine customer wembesi yake kwa bangi palo kutiwe withie ni woneka yo mundu kundu kulea kunenga customer ndaya kulea kurecognize customer wako ni kutuma adhama na muno anatwina biasala imwe ngalekane yai uno teline na we teline customer ni woka musisi adia ile dignitary with your somebody to know swim serve na babe nonge wabiko ile kindwa musebi okibetiwo cha soko nina na makundo mako maitambao mabiluka nite leso wako huyo na manyulu nekalandi ona ndunga customers we to semba nyenoya then me anene obisine tawo ni client worker ekamba usemba nyenoya ko na munene customers asuo then me na masavi wondula malikile ulawo akambe asavi wo aendet lakini na watu attention yaku muno kwa customer umwe onge akalasise asapa juice tajiki wacha niamke niende kwingine na hata hama naende kingine critical osasionde na kichoka muno edha mundu akuya kwangeleka dio tinai nenda ndo ebandu yukwangeleka ni yutina ni asimu yune weyane wako ne biasalane kana ni obisine ninyo nende na ike kina na mina memondola na ile kuyiko bandi songe ngisa kwino na yithe niendai no kwate ne saa sita nusue aye ni weyane lakini saa sita about bible ni oba lakini wendata yani we very much available mundu wakwa ndo asya utapoteza yani ukethia sasio nde mundu we eza kwenda mundu ndo thiba nae kuniangania wano iba nangania ndalea no iwe wesigie wote ilele ndi kweta Nduku wa Kiimani wote ilele lakini ati ila we ne masama we eka kwenda we so much available kwa busy onela we nyumba eka kwenda we so much available kwa kila mundu wonde wenda inyangania kwa tene hata hii ni wanga tukula tuiba wenda hata ndiye ndaundwa hata onie pena kapata nina kobo nduka mweni nyosu aiwukila wambi yodhambu ko sembete muendete tauni kwikata no wina mubango wa maisha mako nitaweza we free muno keep yourself busy ndini wa biasala okida we busy ndini wa modu mako onenda ni mumo siyo dhambia numboka bangula kulu kabuangu asiana si numbai kala na siana siaku enandwe wiyani ena wili wa bunyuma asuni mawia maingi monote edha siya na manenge ndaye ndukeda we so much available ndukeda we free munosu ukedi ya kila mundu wonde no uwe na kingi we leo manyani kuola thoa no kana wende se customer yutu nena mokata wetu wa silingi 505 kunduja muwai ekani dhosie silingi 505 kwa dhia sara no sawa customer nimekuka lakini wai asara enone ngona ndi baya isiliwa diwa wholesale wametewa na silingi 500 ika time yaku imbesila uwiasyo na feolo tumiye onela na tumia ticket jameni ngwesu imetwa abaya ndukane ni expecting ngwesu baya ndukane kwa kuithe watho uthosira tho uyu langu
Kundo customer yuka ikuya ai mi hata niko na 500 kuwa yendo tino so desperate wendo those umya sawa basi kuja ikuya kwanza na nasia na hivi nina silingi maana na miongo kenda sawa ete tu yuwa ataki ona wa those to wala wiwe biasala ichao biasala ni towa wongele uthosya undungi ni wadi wa thowa simu na silingi lili wenda uthosya simu sunde ko expect uthosya na silingi lili ndote sa sindu sia simu kana o simu enda ni mandasi waua ndiko expect ni kwetha uyona ndo anangi soko ni maita silingi 5 wa mwe maku kata sa silingi 3 no way kila kindu chone ni chamba tete na ndio kuya wambatie thowa ubituke muno kwandu kuthesya thowa no kana wendesya customer one aga customer no make ni sigwithi yako lakini withia sara kila kingi wambatie thowa no kana ukwate profit yulu kwambatie kupituka bata manabi ukana customers maku ni mati 10 we saw those siendo manangi kumuno ndo those siendo itona kwa na kana kindu community lato kithete lato nuna ndani ngwa pe binda ibika ukethia matuku ni kwena design yokunyendanga kwinu isisi ukie kwi yo nawe kalona stock yangu no kwisoto wesu we saw kwa those atathroa praise na ndi kila kingi waile kwika kana waile umanyani ati kwiwato uwe weka wina biasala usu so bingwa saila ukwenda competition yi yulu kunduke nienda kuweko okela nene yebaye chambe na kuyati manage masamaku na kila kingi cha mudia ni kutumia operating cash ni laidi ya enda wina biasala kwangeleka ni nduka mbesi ila sibu enda wose kina mbese isiweza kuitumia maundoni maku nikwetha wonie nguo ebitetenzeyo na mbese isindweza kuitungia wambe ya kuithesya wambe ya kuambe yo bingea kubinga biasala waku na no kwesa biasala nuwe na twethi atwe batu yasiati kina msendi na bingu tenduke na inzio nene wholesale imagine ambiyo lelo kile adivu kethi tabathi paji tabaji niki nondo ndo asisi maondo ala matwa ete mboke biasala ni wako sini manuwa ile usia mwithukisia saitan datika mionga tutu mitambo ni ya Athiani Fm nyene tawatina wa msembi.